Siyathokoza Edlozini. Ngane sedlozi asesikhulume ngomuntu ozalwe embethe ngithi. Kunelinye isayidi-ke esingalikhulumi kodwa ngithi-ke iziphiwo zethu asifani vele kodwa so ngicacise lo sayidi nalo angithi kodwa sesiqale lana-ke angithi kulesade leli elijwayelekile osesikhulume ngalo kakhulu. Into yokuqala engifuna ukuyisho angithi ngoba abantu bake bahamba ukuthi onenhlanhla left and right unenhlanhla kodwa uyibona lenhlanhla angithi kunalokho ubona umzima angithi kunalokho ubona engathi kubheda kakhulu okumile ilona uqale ngikhulume. Ukuzalwa kwembethe akusho ukuthi it's like unemali ebhenki yesayikho esandleni sebhenki kodwa ungakwazi uma khona inkinga angithi ufike uyikhiphe uyisebenzise. No akona kanjalo. Yabona lonto la nhlanhla leyikhona somewhere angithi kufanele uyisebenzele, kufanele uyijulukele, kufanele kusebenze ingqondo. Uma umuntu ozalwe wembethe imoya suke ibhekile ingqondo yakho kakhulu angithi ingqondo efanele isebenze angithi kanjani ukuthi u-understand ukuthi kwenzakalani edlozini nakuyithunywa sakho iqala lapho. Yabo uma unganalo yongqondo leyo yokukhula edlozini nakuyithunywa uzostrugglisha kodwa uhambe kuthiwa nayi inhlanhla ingapha nayi inhlanhla ingapha umuntu wenhlanhla kodwa uyiboni ngoba yini ivikeliwe inhlanhla yakho wena kuphela ongakwazi ukuyivula uyamkele ikusebenzele angithi abangithi akufani nokuthi uthole ukuthi khonto idinga ukuthi uyilungise kodwa uyazi ukuthi imali angithi i-account yakhe ebhenki angithi nayiba lona nje okusele ukuthi wena uhambe uyoyikhipha wenze lokho la akusebenzi kanjalo. Yabona lo nhlanhla i-deep wena oyisondezayo angithi ngokuthi ulungisa idlozi lakho nezithunywa zakho nemoya yakho isetup kanjalo sebakupha-ke bona lawana khona isidingo sometimes bakupha extra khona nawe ukwazi ukwenza kwakho okuthandayo kodwa uzohamba uyifuna le nhlanhla ebantwini cha ayisebenzi kanjalo. Akho umuntu uzwazi uvulela inhlanhla angithi ozalwe nayo wena ngokuthi ulungisele imoya ohamba nayo angithi yibona lona kodwa asikho-ke lapho khona ngithanda ngiqale lapho ngoba kwayona le engishoyo inzima. Abantu bayahluleka ukubekezela into ebashayayo ukubekezela akukho lula uma uzalwe wembethe. Yebo lona inhlanhla ikhona impela kodwa idinga ukuqaqwa yabona sithi ngokamoya akusho ukuthi into enzima kuphela esokulisayo nento enhle nayo iyakwazi ukusokolisa njengento enzima even ngaphezulu kwento enzima even amandla uphiwa wona ayakwazi ukusinda akucindezela akugulisa eswayo fanele wamukela amandla ngesikhathi esiright ungawajaha amandla engakafiki wena wahlangabeze ngoba azokusinda wena uthi uyaloya kanti cha usindwa amandla akho ngoba unenyama umuntu umzimba angithi ngiyokwazi mina nalowo mandla ngoba wafika leso stage ngenza isibonelo angithi so sekule party-ke umuntu ozalwe embethe angithi kanti umbethe imoya yemvelo asikhulumi kakhulu yophasi sigcina kule nhlanhla kuphela angithi yes nakholo ombethe imoya yemvelo ikhona inhlanhla kodwa angithi masikhuluma ngemoya yemvelo sikhuluma ngedlozi into ezahlukene kakhulu lezo ngeke ukwazi ukuthi usicomparishe kwazona even nedlozi incela khona kwimoya yemvelo ezinye izinto angithi esisifunda through idlozi nezithunywa. Yabona imoya emkhulu kakhulu imoya esindayo so umbathile imoya yemvelo uzoba nzima kakhulu vele ngoba inhlanhla yakho ayiqhamuki edlozini nezithunywa kuphela kukhona eqhamuka kwimoya yemvelo. Idlozi ithunywa zakho bangakupha wena ubone futhi bakuphi uyabona kumile kahle ufuna kubhoke le kwimoya yemvelo okuchaza ukuthini ufuna ulungisene nemoya yemvelo angithi imoya yemvelo uzokhula kanjani kuyona ngoba uqale edlozini lakho nokuyithunywa sakho angithi ufunde unyuke uye kwimoya yemvelo. Iyona-ke enye iphathi esingayikhuluma enzima kakhulu enzima ngaphezulu lokuqala engiyikhulumile ngoba sekukhona nemoya yemvelo. Imoya yemvelo inzima idinga ingqondo. Imoya yemvelo iyasinda idinga umuntu obekezelayo futhi angasho ukuthi uyazi lokho akufunde edlozini no kuhlukile usuza kumoya wemvelo kuhluke kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.